Nyuma ya muciari kwambura hamwe na mwana wawe nibwaga muciari gutagabwaga mwana wawe kwa kwikenda ambiriria thina kinyeri kuomba kumukinyakira cibitari nomba gutegerwa na kagiteno ka muciari na batere gutigira kagita karia kwendeka gukinyakira ndagitari na gwikinyakenda mwana wawe thangikirwa uria kubatere ni mataro kulingana na mutaalamu KIRI Uria Dagitari KUUMA. Itugire also their postnatal care ikona ya umenyeri bwa mwekuru na mwana wake. Dira mwekuru ayete achokete cibitari na bwite kuja na mwana wake kenda mwana wake akaraithirwa kethira aina any complications. Na mono kiakiraithagirwa kiri twana tunini within the 2 weeks to 1 week to 2 weeks review ni kwethira kuona kabisa mwana kethira NAMBERE na wonka bwega na kathia na kuona iria ria kugana kethira omba kwigua ena thina ingi ya mbirite taino tuga kuwa ena jaundice, that is otuka mwiri wake no utani yellow ili omba kuwa niko ena thina ingire kuwa ikireta thina enu ya jaundice na nibite kuraithirwa imbi mwekoroka ya kuona mwana waku akiambia gutani yellow nubulite ku ira mwana ki ndagitari akonekana mapema nuntu inu yomba kureta thina ingi kiri utombo nyumani mwana kiwena thina ya growth kana thina ya utombo kwa bwina thina na pia no were tu severe kwa niano ya affect mwana uyu na maita maingi kira gisababishaga jaundice inu ni ukaya kwetherwa mwana ti wonka bwega atuka aina dehydration atukomba wonka iria ria kugana ambatuka i well hydrated kanoka ya kwewa arena infections bacteria infections kanoko ena thina ingi ya kendamu ke blood group ukaya kwa blood group yake na agina kwa shina thina especially kwa kwa mother ina wa mwana aina blood group O negative yomba kwa kereta thina kwa ituga mwekuru ukaya kwa wena inu rhesus negative kanoka ya kwa na mwana kwena thina no ere kunu bwita kinyoko wa gichoka cibitari akaonekana lakini nyoko watiena thina inu sio bwete kuchokia mwana diete for review mwana kenda raithwa for other complications for example kwa cord omba kwa cord ya mbete kwa ikiwata ruko na ini omba kwa ile a potential ya kile mwana omba kwa kimuleta problem kwa ule agachokia mwana cibitari akaritha onekethera cord ne ku dry out bwega na also ukaya kwetha omba kwena thina ingitakuwa ya breathing ria kwa kibreath kwa kwena problem ya tuita indrawing iko ere sign ya infection kana pneumonia na okorea osorea mwana achubwathi na mwana akiwa kuraithirwa kethomba kwa ena thina ingi eyomba kuigwa wowe ngota noticete lakini kwa ni kuendelea kiri mwana especially now the convulsions kwa mwana kwa ambite no itwa convulsive illness yomba kuikiambiria mapema lakini wonoreme kumenya lakini ndia daktari akiwa kimuraitha akonewa kwena any problem na ukaya kwethira ukwenuka muche wena mwana na akudevelop any of those conditions to either jaundice kana convulsions kana kwa ena fever kana kwa cord ena rukota pass kinyotu wete kugetera mwankantu ya uchoka clinic wete uchoka na mwana kenda raithirwa.